Kuban lakaman remboi, ulaong bahadu mata orang day umatri kata kampok yeng, ulaong bah kabide baka Jingshah Pak Maulai, kabide baka Jingshah Siat yap jong bak Cherish terfil. Thank you bari sekretari bari menjaga seng channel si. Ulang mana kalian jaga sarkar kanam Rai Kyrkieh Halor kekam nekan ya baik kum ki kendon ya ke balabu baka sarkar kadai ban rekam. Habakado bakadon ke Jingdawa ke bajun kalian jong kipat ba jong kamolai bakatu kati kebenta jong kejala man suspend suai ki pulit kebenti ka basiat yap ya unu ngilam barim ke seng channel si uba remboi ulang mana kalian ke sarkar kan pek bakanu kunu kekam bakale kadam di kekam bakale baklah dai kadi nak kabla ke jing bahalang jong baro ba ngi tip baka di kapor ka ba pimo ka di ka institution ka jela kalong kumni ngi baka molai ka insin ka persis baik ba marki tu giro kiwan ra jing thoj ke mele bakin keren ya kani kai ka stand firo kani ti ngi don hak demokrasi ka ba ki breu ki don ya ka hak ban express tengir naka yang sarkar ke bangi yang kalong bangin aya ke service ki ba katkum badai dan Rai Kyrkieh ki rule ki prosedur ki bangin pe ke bangi di banle ke sarkar kan bishar bin pabin ya kinok do ki kam ki ba de banle bat kanu no bangin le kam de ban long knee jerk reaction han Rai ka ke bangin le kalong khnang ba kan ban ra ya ka jing kalong kamil ka jing hun kamil pa ya ki breu ki ba kta ya ka jing jong nor jong. It is the prerogative of the Chief Minister to entrust any portfolio to his council, any of his council of minister. So the Chief Minister, I have expressed my design, and the Chief Minister till date he have not. The matter is under examination. As the Chief Minister is under examination of that my letter, so I still continue to look after the department.